Kajing temu jong kakasi Students Union Jayau Circle ban penlong yang kajing ai kusna mi kena skol ba exam la pule ki ba pule ha ki kerdan ba pher kalong gum kajing ai ya kajing itu ya kajing trech tom jong ki bat banang ai men si ki bakin beteng ban minot chu u chairman ka North East Students Organization NESO uba Samuel Jerwa kumukongsan bat u assistant education secretary ke KSU u Shelkit Bok Kharbani kila penkuk burami kini kena pulih ha kabaledon lang kinong kit kam kajayau circle jong ke KSU kinong kit kam shnong ka than jayau bagi bai uba Samuel Jerwa ulai ku blai kini kena bagi samla pulih ki bala pas bah ki examen boper bar ula kentu yaki bagi dai banyai beteng ban minot bat ban treshitom ban penurlong ya kajing angnot ka bidon ha kajing em life skills of adolescents and their attitude towards childcare juga advocate service in Port kecingkai juga seng dari port mencoba jumlah ramai yang berumur. Ni ai kata kecingkai boleh. Hendrai kalau kampung sam yang kata kalau kecingkai yang Islam kalau kecing itu dia kata kecing Kristen jombi. Kecing penslur ya kata kecing Kristen jombi kecing yang jombi nak kawin bos kawin pak. Maju brand ini war bagi sama kihab berit kiba lebha Hakini ni hikam itre, lagalong kajing buli, lagalong kajing ilekai, lagalong kaput kadang, mereka drodor dan hakador kasak kita. Apabila lepa, kita tik untuk sentir boho senam, boho ye, boho pensing, kajing sing ubi, nak kau impor semua lepa. Pada depan ini, tung Jibril, banyak untuk sentir, ban icebox. Ban aibung, ban sumar, kenapa untuk seperti itu menumbiamno, hendak nangai ko, nak kau yang senang bisa